Teman-teman, bantu kakak yuk untuk mencocokkan kepala. Kira-kira bisa berubah nggak ya teman-teman? Saksikan terus ya teman-teman. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. La 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 la. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Benar teman-teman, ini adalah kepala dari Ehsan teman-teman. Kita lanjut yuk untuk mencocokkan kepalanya. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Yeay, benar teman-teman, ini adalah kepala dari ondel-ondel Betawi teman-teman. Nyam 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 nyam. Salah teman, ini adalah bukan si Ipin teman-teman. Kita cari lagi yuk. Nyam 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 nyam. Benar teman-teman, ini adalah kepala Ipin. Kita cari lagi teman-teman. Nyam 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 nyam. Jika kalian suka video ini, jangan lupa ya di subscribe dan di like. Sampai berjumpa di video berikutnya teman-teman.